Maikanem Abilin. Tinapalabas iti sasalog dansong ken Lando manipod iti kutada. Napanda nagpaliw iti mansyon ni Don Simon. Nakita da nga agsusugal dagiti gwardya. Ket nasiputan da pa iti maysa ang nagturong iti nalinged. Dagos asinurot da daytoy. Ket pinangura dagos ni Ansong iti tubong ay gamna. Nadalab ti gwardya. Ket innala dati paltog ken dagiti balang adda ken kuana agraman ti kwartana. Iti kutada pinalagipan na dagiti kakadwana. Imbaga na ti kabusor da ket ti pamilya ni Don Simon agraman dagiti pasurot na. Imbaga na pay adida iraman dagiti trabahador iti rancho ken asyenda. Itagagayem adto intituloy ti nobela tayo na paulwan. Maikanem Abilin. Nalawag ka di timbagak ka na kayo anin. Di tayo kiraman iti trabahador iti rancho ken asyenda. Wen mga song. Hindi ito iti tandaan ninyo. Awan ti agiwayat iti kabukbukudan na plano. Nalawag. Nalawag. Yaglabsing iti dayta. Madusa. Madusa? Wen, madusa. Mapatawan iti dusa. Iso na saysayat langin nagtungpal kayo. Gapu ta pagsayatan yung matlaeng. Anya adusa ti maipataw iti aglabsing. Dipinden to. Noan niya ti mapagnunumuan ti amin adusa na. Laglagipan nyo kuma. Ano aglabsing kayo? Ket nangiwayat kayo ti kabukbukudan nyo a plano. Da kayo matlaeng ti madaksan. Unusan. Iso, ti pakaisagmakan nyo. Nawatan na eh. Nasaya kakatwa. Agkikinawatan kin agsisinakit tayo kuma. Para iti pagsayatan tayo amin. Agdwa-dwa pa'y lang ni Mang Ansong kanyak Lando. Iso akas deti kunana itay. Kan kunana amadosa taglabsing. Saan lang sila kitang magbaga natin kasyami. Amin tayo. Lando. Iso na saysayat nagtungpal tayo. Kasayan tayo ngayon maditiputan. Tap namang iwayat iti kabukbukudan tayo ngagdan. Badi ka tayo. Adda tayo dito. Tap na titimpulit para tayo may sakit. Lando. Agay kaysa tayo. Tap na matumpal kitang ganda. Kumusta ka, amigo? Talaga mo ta? May saka na mayor. Bueno, amigo. Nakatugawag dito ay pwede suporta. Kumusta ka, amigo? Nasaya at met. Di ka masarong karan ni Diamansyon niyo. Isuad dito'y laengen opisinam timayak. Agyaman na kiti sasarong kar mo, amigo. Amom, amigo. Mabasbasa kiti pagiwarnak dagiti nagapuanam kas mayor iti daytoy nga ili tayo. Kat pa-check nga ado ti maragsakan para iti dayta. Sapay kumaa, amigo. Ti makunak, itultuloy mo tinasayat nga ramid mo kas mayor. Iti kasta, agtultuloy mo ti panagtakam mo kas mayor. Di kagda nag-amigo. Agbali na ka nasayat nga nagiti amin na umili. Kamutan mo, supapakan dan umay. Sapay lakunga, tagnanayon ti kinasaya at ni Don Simon Alban, nga agserbi iti umili. Wano iti ili ti San Isidro Rodrigo. Kastamat ti Colana, Carlota. Sa bagay, makitak dagiti naaramitan na. Agtultuloy ti pannakarikap dagiti balay pagliwliwaan ijay kabisera. Kastamatan iti sukalan. Ad-adda apimintas ti San Isidro. Dagiti kalsada kan iti aglawlaw ti kabisera. Saan laday ta? Ado ti matultulungan na atao. Bilibak kan kwa na Rodrigo. Talagaan na pudno nga agserbi.
Apay ngagsangsangit ka? Apay, di mo kaya ti kwarta? Di ka ganag babae. At damaitad aparakan ka. Isuasaan ka nagsangit, ha? At dadag itinagatang akawas aparakan ka. Usaram to, intun adda umay a customer mo. Nagsangit ka ita. Ngayon to nagangay. Naragsakan to matlang, babae. Gapot agragsak ka lang arudan. At danto pa'y kwartam. Saan ka na makarwar dito, babae? Saan ka na makalibas? Gapot ado ti gwardya dito. Kanti aramidam. Agyan kalatan iti dayto asened. Kat aguray ka iti customer mo. Boss, ada kurso na kakas-kas trek. Mabalin ka niya siya kung tikaw na customer na. Aniya? Alam na, boss. Saan na mabalin? Amangan, numatali mo daw, numakita na ka. Na, ni Boss Mike. Di mo pakibiyangan dagiti babae itong an. Tasaan aparakan ka dagita. No di kat para kadagiti customer. Mas lajak amaw. Nagapo kayo tayo ti may sasilit. Amok amok ti naramid mo jay, boss. Langgong ka talaga. 5 minutos ko lay jay. Ay na, nagbitan. Apay, anya ti amo may naramid ko jay. Babae, boss. Nagbabae. Sumardan kan. Ha? Palagipan ka tungan. Di ka agararamid. Iti saan ko ang magustuhan. Diya kayat, apakibiyangan dagiti babae. Mawatam. Awan, boss. Adda mano a babae a narekrutyo, Bart. 5 pa lang, madam. Nagbasitan. Kurang. Anayam ida sa nga pulo. Wan, madam. Madama pa lang ang sapsapol tay imbon ko. Nalaing dayay. Nalaing ang mga lokoy, madam. Nasayaan. Kat pasig pa'y ang napipintas ti mga lokoy na. Ken ubing pa'y, madam. Ubing ko na. Tasaan damat, ababakit. Kumusta matan dagitiin mo na a babae? Agsasangit da, madam. Hindi da ka naman nakasdyagayam ti trabaho da. Bayan nyo lagta ida. Kandi kay agliway. Kaamangan no makalibas da. Saan damat kit di basta makalibas, madam? Gapot at damat gwaradya iti unag, ken itirwar. Kastamat tan, nga dagwardya iti gate. Kumusta gayam ko, inyeg ko, Anita? Kunani Bart, saan pa yan alpas ti oras na? Talaga mo dahil gayam ko. Bilibak, pinili na pa kapintasan. Bayam lang. Tagbayad mo titi husto. Kwalta manen, Anita. Kwalta! Ala, nulakit di ta nagagat ka nga agawis. Iti agbalin na customer tayo dito'y. At damat maibulsam a kwarta. Ado ama mo. Awisak amin ida dito'y. Nasayaat, Mr. Chong. Sikat ti agsayaat, nukasta ti aramidam. Ay, babae. Ha, nagsagana ka. Anda umay dito si Red Winton madamdama. Nagdikos ka, istimaram ti bagim. Ha, di ka agsangit. Sana bale, tandang tumat kwartam. Saan ka di ako namin andan tumat parakan ka? Kaya taktakal ti maawat mo. No, ado ti may ayaw ken ka customer. Ala, saan ka ngagsangit akasta? Urnusem day tabagim. Tayo madamdama. Ada sombrat, ako customer mo.
Nagsasaro no ti customer tayo, bay. Wen, madam. Madam, panakunag, kat nasaysayat no adda ipatugaw tayo ditoy, ang mga sikaso itinay toy. Anya? May mayat matlaang, madam. Tasan mi matakanayon na masikaso, kapot adamot pag natayo no daduma. Nang runa pa, di plantasyon. Sige, mangsapol ka iti katalak ditoy. Nang rona iti kwarta. No kayat so, madam. Mapan ko ala ni Ella. Ni Ella? Wen, madam. Dahil sulangan ti agbali na kasir, iti na ito ang pasdag. Iso, ti pagbayadan ti amin na sumra ka customer. Ken mga na tayo maten kadag iti arak, nga ilako na kadag iti customer. Kaslamayat tasingasing mo. No kayat siya, madam. Mapankonsokonen ni Ella. Ano kasta? Sumanog kayo manin, Mang Ansong? Nami. Sikapay lang ti makamo dito kuta. Wan, Mang Ansong. Inka magpaliwi di manson. Nasken nga damanen maagaw ming armas. Kang runa ni ti paltog ken bala. Mang Ansong. Inton malam. Sumalog kaming kinilando. Da kayo ang gwardya. Sayapin nyo ti trabaho nyo. Jak kayatin na maulit pa iti kasi tinapasamak ini. Madam. Aramidin nyo ti pagrebangan nyo diti mansyon. Gapot as o sweldoan kayo mat iti husto. Ado ti agtatakaw. Kat amok akayat da atakawan manen ti mansyon. Iso nga agbantay kayo anaimbag. Nang rona, kat inaldaw ti kaawan mikan ni Simon diti mansyon. Namnama ka na saya at ti trabaho yo. Madam. Kasano, madam? Rumar na yun. Nakasaganan ti kotse. One bite, mapantan. Nasken asabten tatay may sa agayam ko. Magagaran launay a makapan iji balay pagliw-liwaan. Kasano, Bart? Mapanmunto sukunin ni Ella. Wen, madam. Angam kasanon ti asyenda. Kat iso matitaltalkan ni senyor. Bastain kasukunan. Siya kun ti makaammo iti asyenda. Sige, madam. Kat panag ko na. Nasaysaya at no ipupok mo matan iti may sasilid. Iti kasta. Agpaay kadag iti customer. Madam. Apay, kay lalaam launay ni Ella. Kwa, madam. Ngam ala, addakan ka dayta. No kunam mapagbali na makasyar, sige, addakan ka. Ngam no ipaaymon ka dagiti customer, nasaysaya at pay. Madam. Asidagtan iti pangsukunan ta iti gayab ko. Sigurado, magustuhan na lakit di iti pasdak. Wan, madam. Magustuhan na lakit di iti paraiso. Anya ti kunam, paraiso? Wan, madam. Paraiso. Kaslamayat dayta anagan ti pasdak. Paraiso. Wan, may mayat nga mitisikod. Pasdak kun kunaklaan nga may mayat no paraiso. Panganso, sarong karak pa danana, oray pagbitak laan. Sige, addakan ka. Ngayon mabit ka lang, ha? Uwan manang. Agdiretso ako ni tikalabaw ko. Urayin kay Giant. Di ka kumagbaybayag. Uwan manang. Nalawag pa eh. Iso ang nawaya ka ba lang amang sarong karkadananan mo. Ngam naskin nagsubli ka dagos. Tap na makaplano ta na imbag. Sige manong Ansong. Sumina ako ni Tineto adalan. Sige, agan-anad ka, Lando.
Diyak makita ni Ella dito yung kataltalunan. Sabi nung atatayin na, Hoy! Umasidag ka dito, si kalalaki! Apa, sir? Ayan ni Ella. Diyan ka mo, sir. Sampai mga maditi kataltalunan. Ang mga nota siya pagnanaydan na. Kasi tayo siya pagnanaydan na, sir. Inak man, iti pagnanaydan da. Sigurado nga may maysa ni Ella ijay. Gaputawanan ni Ami akadwana. Si Ribak, tapno sumurot kanyak ijay paraiso. Aging gaita, di naklatakayat ni Ella. Isuan na say-sayat langan, ngagyan ijay paraiso. Iti kasta, maramit kunto, ti kayat ko kankwana. Malukoy nga ta ni Bart ni Ella asumurot kankwana. Gagayem, di uliwan na dinggen tituloy iti nobela tayo na pauluan. May kanem apilin! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon Jun Ributazo. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ingi istasyon. May kanang apilin!